Chamgei chamanikab Jehovah. Kitochok eng lesson nebo rani ketestai tugul kibagenge. Kimite tekemite kitabutab in lesson nebo kwataini chamnyetab Jehovah ak imanda. Eng rani kemi somanetab 8 nemwoe kole kamuget kelewen chamnyet ak ole boundoi Jehovah tuguk tugul chetesetai eng ng'ony. Kokotomo atestai ameche aborwo kiboitinik chakochop Jehovah asikobit komwa kainaikwak. Eng yu rani okere ole mami chemagar ko amu koibet netupcho asome ale sosochi inendet. Ko eng kainaik kekurena Evelyn Tarus ak asome chito nerube asikobit komwagei akokatech. Kongoi Eva, kongoi eng chitugul nekakituye kibagenge ak mwalimuinik kondoiwech kamuktaindet. Asubi Eva eng lesson nebo Jumatatu. Komwoe ng'oliot neo nelen Pantokrato ko ngiwech eng kutinyo nebo Kalenjin kolen Jehovah nebo kamuktaindet anan Jehovah nebo torornatet. Kongoi mising. Kongoi Lilian. Asubi eng yotok kainaik ko Stephen Aramaru. Atocho kasobet kinetkei tugul lesson betutab kwen kasi nemwoe kolen kecham Jehovah ak kebe tugul kora kosomok kasi neng'ololi kolen magetab Jehovah ak chuletab magutik ngondoiwek Jehovah koberurok kekinetigei. Kongoi amite betut nebo ang'wan kasi nekitatuchi ko ane ko Nyalilei ko ng'oliot neking'olole ko Kristo nekakotepter ng'weny. Kongoi mising, otokotin asome ale ocheng kalamit ak kartasit sosir kurgotik chemak kebun kityo making'et kesoman. Ko kotom ketestai ko ongesa kamuktaindet Jehova nesobe koigeny. Kitinye kongoi Baba amu mieindo ak chamnyeng'ung kaituyech achek tugul rani kibagenge asikobit kinetkei akobo chamnyeng'ung ak imandang'ung. Kakikurin Kiptaiyat asikobit itebe kwenunyo. Rang'wet mirmiret ne tilil sikobit ikuyewech ng'alek tugul chemakemwa. Ko akot icheket chekose Jehova ko yaat itikab sobonwekwak asikobit kokuyo akobo ng'olyondeng'ung. Tebi kobotech akoi ketar lesson nebo rani amu kisoe ak kilosun eng kainetab Jesu netindenyo. Amen. Kongoi mising. So kamwa barakutab lesson kitesetai somanetab 8 nemwoe kole kamuget kelewen chamnyet ak ole boundoi Jehova tuguk chetesetai eng ng'ony. Ko somanenyo nebo lesson tugul kenyorchini nema konetech kiboitinik tugul ko kitabushek chekisomani anan eng bukuit kenyorchini Luka 13:34, Jeremiah 32 koitit 17 akoi 20, Ebrainik 1:3 ak nekibwote ng'atutik 6:4 akoi 5, Efesoik 1:9 akoi 11 ak Johana 16:33. Ko ng'oliotab metit kenyorchini Johana notok 16:33. Awendi asomani yotok. Mwae yotok kole kamwawok tuguchu sikobit onyoruneno kalyet otinye nyalilda eng ng'ony ako onyikanitu amu katerter ng'ony. Notok ng'oliot nekimwa Jeiso. So eng kaamwawok akobo kito nekitorchinigei rani. Ole kibwotitoi ole boundoi Jehova tuguk tugul chetesetai eng ng'ony koibu terchinet neo eng tilyandinyo ak Jehova, tilyandinyo ak biik alak. Ak ole kibwotitoi akobo yaityet. Koibwech lesson akoi yekimi nguni. Wikit konye kokimwae akobo maget. Kingwa chito Jehova kokikochi kamuget kosich lewenet kolewen tuguk cheyoe. Kingen kele Jehova ko inendet neyoe tuguk tugul. Jehova kokonu tuguk tugul. Ngesoman eng kitabutab Mathayo 6:25 akoi 29. Asomani wikit kityo. Mathayo 6.
koite 25 ak 20 akoi 29. Mwae noto kole amwawak anyun ale mokerer met akobo sobengwong eng cheome anan cheoe anan akobo borwekwak cheolochi, tos masire sobondo amitwogik ak masire borto ngoroik. Oker taritik chebo barak, makolsei, amakesisiei, amayumchin choge, akobo ichek kwandangwong nebo kipsengwet. Tos ma o koikoi okwek mising osir ichek? Ko notok kakoborwech sotestai eng yotok, lakini eng kurgani ko kakoborwech kole Jehova nekonu tuguk tugul. Ko tos ne nekimuchi kikuye kokakenai kele Jehova ko nekonu tuguk tugul, neboe taritik chemakesei kondoi choge. Akoboru eng yotok kole matkiimgei amu inendet nekonu tuguk tugul. Ko kikere kora eng betusiek chekibo Abraham, ko kingolechi Abraham konu wering'ung. Ko kingoi sait ne inegei nekimuti Abraham werinyi ipkokoito kokurusio. Ko kikere Isaac kole angomi kwenik akomi tuguk tugul, angomakere kit nepkokoito anan kurusio nepkokoitoi. Ko kitebe Isaac kwandanyi kolechi nyeno kokochinet nekikoitoi. Ko kimwa ne inye kiwolchi ne Abraham, kimwochi Abraham kolechi konu Jehova. Ko kakiro inye kele Jehova ko provider, konu Jehova tuguk tugul. Ko eng yu anyun kakeker kele Jehova nekonu tuguk tugul. Ko kikoim kristianik mising kiito kele konu Jehova tuguk tugul. Ibwoti alake kole boisie Jehova kamukenyi eng oret nebo tuguk tugul, ngotko inendet nekonu ko tuguk tugul chetesetai akot cheyachen komuch kobwat kole akot cheyachen kobunu Jehova. Imuchi kobwat kole kikolewen akot Jehova akot biik komi yekimi nguno, komi biik che kanetisiet nemwoe kole kishop ketil kosulda kele iwendi maat anan iwendi kipsengwet. Kou kele kakenai eng yotok kele kim Jehova akokonu tuguk tugul, kole komi biik cheyoni kole konu Jehova akot nyalilwogik. Lakini mau notok. Ngesoman eng bukuit komwawech ne? Tos konu Jehova yaitwogik ako konu Jehova nyalilwogik chebunu ng'ony? Ko eng kalenjin kou mangen biik eng kutuswek alak, ko mi amune eng kalenjin, komi amune si yakabit kiy nekayait kole komi amune kemwae explanation kele kakiyo amu tengektab ngokabit kiy nekanyasut anan ko ne, kewenye mising kele kakiyo ngoya amu tinye tengek anan komongchi chichi kiy amu tengekto anan ko amu cholwogin chichi kakibir chichi anan kang'et Jehova kopanishan chichi amu ne tengekto. Ko mau notok eng kanetisiet neo nemwoe biik kou amu Jehova ko chomyet. Jehova kikokonech katiaknatet kelewen. Kikochi kingwa chito Jehova kokikochi katiaknatet kolewen amu inendet amu Jehova ko chomyet. Ko kingokon katiaknatet nekikochi ipkokochi malaikaisiek, kekere king'et malaikayat ak nekakikochi freedom, kekere kele kilewen Lucifer kwai kiptubotoi. Ako notok ole kitoune tengekto. Ngesich free will kechusen, komuchi ngomakiboisie komie kou yikokinetkei wikit konye, kimuchi kelewen ko kibiik kemuchi kelewen oret neimuchi koibwech tengekto anan oret neimuchi komutech akoi keitchi tengekto. Ko mami chi nekiketil kele kiptengekioni wendi maat. Tinye rirgei Jehova kotakewalake amu kitinye free will kechusen keweke ngekakenai anan ko kakenai tengekto nekakebun anan akewalake kebwanchi Jehova. Ko kakeboisie free will nekikakonech Jehova, katiaknatet nebo kelewen Jehova akenyoru sobet nebo koigeny. Ko kebendi Sunday kora eng yotok, betutab Jumapili. So eng yotok kakenai kele Jehova chomyet. Jehova ko chomyet akokonech kelewen tuguk eng sobenyo, kelewen sobet nemie anan ko kelewen keot oindet ak boisionikchik. Kakenai eng yotok, kinoe eng yotok kora kele yaitiet kobunu oindet.
ako Jehova kobunu tuguk chemyachen. Tuguk cheyachen komakonu Jehova. Kou ye kakenai kele konu Jehova tuguk komakonu, ingen Jehova sobenyi lakini makonu yaitwogik, inendet kobunu kalyet. Ko eng Jumapili komwa akobo Jehova laitorianyo. Kamwa sirindet nekisire lesson kole kimi pastayanda nekibo vijana kokineti lagok chemengechen akobo laitornatetab Jehova. Kole Jehova ko kim, kale konoto koboru kole bou tuguk tugul cheyaaksei eng ng'ony. Ko kingokas anyun lakwet eng yotok kole Jehova ko kim akobou tuguk tugul chemi ng'ony, obwat kole okay, kakibounishe Jehova kingomee sesenyu is. Kiamune asikobar Jehova sesenyu. Eng biik chokase eng biik chebo gaa ko seset ko kit nebo kwong'ut eng emoni. Eng biik che echen ak lagok ak family, imuch akot kong'et chito ngosirto seset komuch mawo kasi chito. So kosoelewan ole kit nekibo kamanut koteb kijanayandana kole kakibar Jehova is. Ko komwochi as in kanetindet kolejin oye wui tebutioni, lakini kokitiem as pastayandani komwochi lakwani kamwa kole kimesej kakibar Jehova sesenyo, ngot kobou tuguk tugul akongen tuguk tugul chekiyaak ko kaki inendet nekibar sesenyu is. Ko kingotiem kowol tebutionotok kanetindenoto kokileji ngap kokonech Jehova kebun tuguk cheuen mising cheu chotok, atyo koleji ibwoti, koleji abwoti betusiek alak kingosirto sesenyu akine koking'wan mising eng anendet, lakini ko ng'wonindo nekianyoru anan uindo nekiabun eng betusiek chotok ko kichobo anendet mising eng betusiek chekingosirtoi gogo nenyu. Atyo kotebe lakwet koleji ara tos kekuye eng yotok. Kokisis kijanayandanatak atyo koleji okay, ara so kibar Jehova sesenyu asikochob akobo tun kobore gogo nenyunet. Ongen tugul ole uu kabwatutikab lagok chemengechen. Ko ngap kobwoti biik kole kiy age tugul neyaaksei eng ng'onyuni ko amu kamache Jehova koyaak kou notok. Mounotok akot eng kanetisiet neo netesetai eng betusiechu komwoe kolen Jehova kongen akot kiy nekayai. Abwoti kisirto lakwet nenyu, amwae akobo sobet nenyunet, kisirto lakwet nenyunet nebo oeng. Ko nyabasich age nebo somok ne nguno nemining komakerto kotinye challenges chetinye. Konyo chito akolecho kingen Jehova kole inyendet neimuchi irib lakwani. Amu kikonin Jehova lakwet neu nitok, amu ingen kikonin shida neu nitok akokonin ni kokeny amu imuchi, kiro kole imuchi. Asis akatebe ale kakabunu Jehova tuguchu ko ne nemoche Jehova, ne nekerwokwo Jehova kole kalya sikokono. Ko ngap koagis tuguk cheuen eng sobet sikobwat chito kole kalya Jehova nekayai kounotok, lakini kingen kele Jehova ko chomyet ako Jehova komabunu tuguk cheyachen. Jehova kochomchin tuguk cheu chotok koagis. Obwoti eng betusiekab Job akine ole kiu Job. Ngakimanai Job kole ki Jehova nekikochomchi kwaak kunotok, kibwoti kole bunu Jehova birutiet. Lakini kikere kele tuguk tugul cheyachen ko oindet. Obwoti kwendi oindet ipkosome rusa. Ko kikikochi kikichomchi Jehova kityongon simabar sobenyi, lakini kotiem. Ko tuguk tugul chekibune kongen Jehova. Ng'wonindo nekibune kongen Jehova, lakini ma inendet nekonu tuguchotok tugul. Makwech Jehova ngap komi sine kerkong'et nebunu. Obwoti sobetab Daudi. Kingolel Daudi, ko kingowekse Daudi kosiku, ko kibun nyalilda neking'wan mising. Ngosae obwoti tienwokikab Daudi tugul chekitien ak saenyi nekisae tugul. Ko kiboru ng'wonindo nekibun inendet kowekse kwendi
koweksei kowekchingei Jehova. Ko ngap kobit birutik iman che ngiweksei ngo kaichilil iwe imaste ako iweksei komi kaibistoe amu kakikonin free will ko ngibistoe komi kerkonget neinyoru. Ko mwae biik kole imuktoi ano koyaak kiy ngotko mamaketab Jehova. Amu kakemwa kele Jehova ko kim akongen tuguk tugul cheyoyoskei. Chamchin Jehova tuguk alak koyaak. Tos mwaiwech ne kurgotik, mi kurgotik chemi yoche ameche sosirchigei sosoman. Ko tos mwaiwech ne kitabutab Zaburi 81 kaitet kaitet 11 akoi 14, Isaya 30 kaitet 15 akoi 18, Isaya 60 ak 66 kelen nguno. Isaya 60 tamanwogik lo. 66 kaitet 4 ak Luka 13 kaitet 34. Ko eng kurgotik chu sosomonchigei eng nwokindo komwoe kurgotichu akobo kole nga mache Jehova kosulda makenyi, mache Jehova mising kosulda makenyi eng sobonwekyok nebo atkan kora. Nga amu kikekonech lewenisiet kamuget kelewenishe kokirindoi lewenisiet neketinye kokirindoi notok maketab Jehova eng sobenyo. Ko eng kitabutab tienwogikab kalasunet 81 kaitet 11 akoi 14 komwoe Jeiso kole kiesho biikchu kokasta akosubwo ako amu bistoenwa ko kiamete koba orenwa. So ikere ile mabirchinech Jehova, konech free will Jehova, ko tos kiboisyoitoi ano kamuget nekimuchi kelewen. Ko eng Isaya 30 kaitet 15 ak 18 ko kale kikon Jehova sarunet ak kamuget ako kiesho biikchik, noto amune asikinyor kerkonget neo. Ko eng Isaya kora yotok imuchi isomanchigei Isaya somanchigei yotok. Kale kinyor melektanywa kingobistoe Jehova nenywa lagokab Israel. Ko eng kitabutab Luka 13 kaitet 34 komwoe kolen Jerusalem inye neibore maotik akilage koik che kiyokun, kiamach konyil ata ayum lagokuk kou ngokiet neyumchin arekchik kebebaikchik ako kimaocham. Kikas king'wan Jeiso eng yotok. Keker eng yotok kele cheme nga kibistoe akelewen amu kikekonech free will ko ngeistoegei Jehova komelen kele metech Jehova kora tokosubech akomeche komutechgei. Ko ngebistoe komite consequences. Ko kakenai eng yotok kele Jehova ko chomyet, maibu Jehova nyalilwogik. Ko tos mi chi netinye ng'olyo eng yotok? Gates ng'olyot agenge kengen ng'alale ng'olyono nekikure free will ko Ingeresa komwoe komie, koelesoni komie, Kalenjin ko matatya ng'alek chekemwoe. Ng'olyono notok komong'une amdaetab amdoik biik chekikosoman akobo Bible kotindoi ng'olyot agenge nekikure free will defense nemwoe kolen ng'olyondoni ko Jehova ko kikochi chitugul katyaknatet nebo lewenet, ilewen nemie ak neya. Sikere kwooksei tuguk chechang chebo yoityo eng emoni ko amu maketab biik cheyoe tuguchotok sikoyai yoityet akotesak tengekto. Eng kabwatutikwak koboru kole Jehova ko kikochi biik tugul katyaknatet kwai tuguk chemeche kwai. Ngokalewene chito anan komasik anan kocheng kanamonik anan kwai tugukchik chebo yoityo komelen maesho Jehova ako makire bichotok. Koman ngiker tuguk cheyookse eng emoni
koboru kole mi tuguk cheyookse chekekwong'e. Tab kole chito age tab komi tuguk cheyoe biik ipkorogen setani mwenyewe. Amu tuguk chekakwai biik ko tuguk chekikwong'e. Kot koen chito chinyi anan koen chito chepyosenyi akotil chebo moo akoe korotik akwam tuguk chebo moo ako chito igere ile oye angakwa chichi yoitiet kosir koi magetab Jehova kwaak tuguchu ko tebutiet neo noto nenyolu ketebegei. Jehova ko toror, Jehova ko chomyet, Jehova ko kikoyotwech tuguk tugul ak koribe tuguk tugul mookis cheyookse cheyachen. Ko tos tebutiet nenyolu ketebegei en kasarta age tugul ko ki kristianik anan ko ki koyonik, ite ano Jehova en kerendaetab yoityo? Ano mwisho? Amu nguno ingere ingekut nebo sobet kotab kibwoti kele Jehova mpaka nebo Jehova koib moite Jehova, lakini Jehova kotindo katiaknatet, kikochi chi tugul kwai tuguk chemeche kwai ipkoek anyun itindoi kimnotet nebo lewenet. Amu makoi nyokolasimishanin Jehova anan kopirchin kot koboisie sharit nebo lazima kou serikali anan kou ng'atutiet, tindoi katiaknatet chitugul. Kongoi, kongoi. Kameche ates eng yoto kora amwa amu mi kanetisiet neo nekikokolum biik chechang. Kot kobwat chito kole matinye kasar eng Jehova, matinye amu kiketil kele mawendi kipsengwet. Ko taitinye kasarta amu taitinye iwal kabwatutikuk akisiku amu tokomite kasarta komeche Jehova inyonchi inendet. Ko ngilewen nguno akiwal age kowale Jehova akonyo ngat Jehova akieku lakwenyi kora. Meany kokenin tugun, meany koberberin oindet kole kiyaitu mising, kiyai mekere kiyai tuguchu amakomi kamang'unet. Taitinye kamang'unet ngoberurin Jehova. Kongoi. Atache mwalimoyot nerube. Kongoi mising Eva eng ng'olyo nekemwa chekaing'alale tugul ak chekakemwa akobo Jehova nekonech kasarta. Amu kebwotwo ile chitugul kotokotinye kasarta. Jehova nebo chomyet ako Jehova netala nekonin choices, yani ilewen. Kobwotwo kakimwa ibwatwech in kiptengekiot nekikartat ak Jeiso. Kiyoe ako ki agenge eng tuwai ko kitindoi kamang'unet anan ko kitindoi yani kolewen. Ako ndakakelyochi ko Jehova kotinye rirge. Amu chomyenyi kokinetkei akobo chomyetab Jehova neo. Ko Jehova kotinye chomyet ako amu chomyenyi neo kokonech kora kasarta. Makonech amu kale kile ndaki Jehova ko ki nekiyaech keeku robots. So kole nakte alechi kokitoi kuno lakini kikochi kasarta. Kot kokochi kasarta bichotok oeng nekimuchi kolech nyoiwa kat kokimwa agenge kokurso kole Jehova ibwata. Ako kikikochi amu chomyetab Jehova notok kokochi kesor. Konin ko kilewen. Manget tuguk chekilewen mugulel ngamamwa kimwaiwech kele kimwa ne ko yani ikere ile kilewen. Tuguk ileweni ile Jehova ameche itoreto anan ko kounot. Koi kebendi Jumatatu keng'olole ng'olyot nekakamwa ale ng'olyot nekikisire eng biikab kikure Greek eng Kingeresa nekimwoitoi eng kutit nenyo. Ko ng'olyot nekikure Pantocrator. Ongewal eng kutinyo kolen Jehova nebo kamuktaet, Jehova nebo torornatet. Ko ngisub kouyo kakong'alale Eva ilechi Jehova nebo kamuktaet, imuchi netos koteb chito kole ngot kobo kamuktaet, Jehova nebo kimnotet, Jehova nekiyai ng'ony tugul. Kolya kome sesetab lakwana. Amu inget ketebi ak biik chetinye seset
kou akot eng gaa cham ketinye sesenik, lakini makiribe seset eng gaa kou ye kiribe sesenik eng olin bo gaa komenye seset olobo sang. Oli komenye seset ko keribe seset amu chorwet nekinyoru koek chorwet neribe akot biik chekikinet ngo chito nekorat komuti seset kot ko krosen barabara kolal kot igere kowendi seset rumit age tugul ipkong'eti biikab kobong kolechi ong'etye kochutu lakwet anan akot ngobutyi lakwet beek kochute beek seset konem lakwet eng beek. Ko inget achek ko kitom keker seset kou notok, ko igere ile seset ko eng lakwana kime seset ko kikas ko king'wan neng'wan neikoschini iman ile ng'wan. Ko eng Jehovah ko ngot kekere konyekchok chekikosich tamirmiron nebo tengekto nekikisiktech kekere tos kiteb kele kalya Jehovah tos ngoaakse tuguchu ng'wanen ko kaka machomo achicha. Ko kekere eng yu Jehovah nebo chomyet, chomyet nebo kamuktaet, tinye kamuktaet. Ko amache kesoman eng kitabutab ng'ang'utiet nemwoe kolen ng'ang'utiet 11 amache osir ng'ang'utiet 11 koite 17, Jeremia 32 koite 17 akoi 20, Luka 1 koite 37 ak Mathayo 19 koite 26. Ko ak oteshi kora Isaya 40 koite 12 ak itestai. Kemeche kiro ole mwoe Jehovah nekonu yani ngondo Jehovah kobo kimnotet ko Jehovah nekonin kamuket anan konin chomtoi kwaak kiy amu sikenai Jehovah kemi tuguk alake cheooksei sikokonech kotumtumech mugulelwekchok. Asinganab kenai Jehovah kekur Jehovah amu ngap kebendi kipkengelelse kotko makekere anan kokakotamirmirit kwai tuguk chechang shetani chemakokonech keker Jehovah kotokochomin Jehovah kora kwae tuguk chechang chekonin ilewen. Ko kesoman agenge akomwoe kobo Jehovah nebo torornatet komwoe ne ng'ang'utiet 11 koite 17 asomani notok ko chun alak sikesoman amu wendi sait. Kole kimwaun kongoi Kiptaiyat Jehovah Kamuktaindet neimi ak kiimi amu kainam kamuktaeng'ung neo ak iibou. Ikose kanam Jehovah kamuktaindenyi akobou. Ko ngebe Jeremia 32 koite 17 kolen Kiptaiyat Jehovah kero kiyai kipsengwet ak ng'ony eng kimnoteng'ung neo ak eng eung'ung nechulat. Mami kiy age tugul netemenin. Inye neirire elifusiek ak ikerchini tengekwokikab kwanishekwak tegetikab lagokwak cheisubi ichek. Kamuktaindet neo nebo kamuktaet kainenyi ko Jehovah nebo lugosiek. Inendet neo eng kirwoket akobo kamuktaet eng boisiet nekere konyekchi ortinwek tugul chebo werikab biik sikokochi age tugul kou ortinwekchi ak kou logoekab boisionikchi nekinde kabarunoik ak kwong'utik emetab Misri akoi rani eng Israel ak eng biik alak ak iyai kaineng'ung konaak kou yeu rani. Ikase Jehovah nekikwai akot kwong'utik eng Israel eng olimbo Misri
akot achek kemite Misri eng kimasta ak kimasta ko Jehova ne konech kamuget, Jehova nemite eng kalyet, Jehova ne itumtumi emet, ne ngap kotumtumi emet sikobit amu koekitu biik ako kocham tuguk chechang, ko Jehova koboisie kimnatenyi asikoker biik anan koker biik Jehova amu yani ae kito no len intervention asikobit kewelelokse kiker eng oretab lagokab Israel kongete Misri kobendi ko kibendi ko ngap iker ilechigei ngu kilya sikomach koutyo kimi Jehova neikochin urwet nebo boldet eng beet kobune yani jangwani ole ngwan asista ako mamite suswek mamite beek, Jehova nekinaki mabek kweinik kwak anan kolalyo kelyek, Jehova nekituche choto koutye kora lakini kiyoe Jehova tuguk chekiiboru koborchin eng oret sikoborwech tos kile Jehova noe tuguchoe yachen achicha. Kikokinetkei anan ko quoter nekokosirtoi kokikinetkei akobo cholwokto nekitoigei eng kipsengwet nekitoi chepsengwet shetani akomach kobor kole Jehova koma Jehova nebo chomyet, Jehova kamach koek nyabaroindet ne isungushani biik tugul ako Jehova kokikochi nafasi sikoborgei Jehova kole Jehova nebo chomyet o Jehova ko ikere boisioni tesetai biretabgei nebire shetani kocheng'e oret neiboru kole Jehova kouni lakini machicha maunoto, Jehova kokonech chomyet, konech kimnotet achegei kewal amu ndakiyoe Jehova kounoto takikieku robots ko kikonech Jehova kelewen ako mametech neu ilen ile kikokesira kele awendi jehanamu, hapana, inyegei neileweni, konin Jehova kotokotwekun nalen kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, kurin Jeiso ikongonyi kurget ine, matimewolji kokongonyi kurget ine. Ibwat chito nekongonyi kurget, kokongonyi kurget akikose tos mewendi ibile ng'o nemi kurget? Ikongonyi kurget Jehova akokonin kamuget amu ngap ile kiait tuguk tengekto ole kiait ile maamuchi kotawek, akere Jehova kokonin kimnatet nekonin iwalake iwege kokibate ikur Jehova, kale Jehova nebo kimnatet nekiyai kiy age tugul, inendet akotindoi kimnatet anyun Jehova kotala nemailasimishanin, Jehova kokonin iwal. Akochini mwalimuinik koteshi ngotko mi kiy nemache keteshi amu kikere eng yu Jehova nebo chomyet. Kakamwa ale osoman Isaya siker kele Jehova ko ng'o, Isaya 40:12. Kameche Lilian kongoi. Kameche asoman en kurgetab Timotheo eng yon. Timotheo nebo oeng 2:13 mwae noto kole ngomakibo iman kotebye inendet eng iman amu maimuchi koeshogei. Kokakomwa eng yoto kole Jehova komawalaksei. Makoi kolowan Jehova standards chechiket akobo weakness nekitinye. Ama brekeni Jehova promises kayamisutik chekikokonech. Yemwa Jehova kole amite komite akomwa kole aprovideni kokonu. Lakini yekiistoegei Jehova akeyai chechoket kebisto inendet komelen kele nyone Jehova asikoloande standards sikofitenech. Jehova komawalaksei ama itumtumoksei. Jehova kotepchei koigeny kounotok mau biik. Kongoi kameche ates kunotok. Makergei Jehova ak chi. Ingen kele biik kotindoi ikararan karon kwete koskolen kokaiwalake.
Imuchi ibaibaitu ngibite koskolen kokainerech. Mhm. Ko in Jehova ko agenge. Ikere kangisoman eng Timothy nebo oeng, Timotheo nebo oeng 23. Maeshogei Jehova. Amune kingekas akobo Jehova nemawalaksei ak ng'olyo nelen makoi eeshogei Jehova, koboru kele anga acheket ketindoi katiaknatet nebo tuguk chekimuchi keyai, biik chewolokse ko achek, ako Jehova komaeshogei inendet. Jehova kounot, kergei nguno Jehova kou likikole achame, kergei ak lapkeiyet nebo asista. Ngeib kergeindo. Asista ikere charune kongasis eng yung'wong. Yobo gaa kabisa ikere ile charune asista kila akororokto eng yu. Kila koendi kunot. Imuchi nguno kong'ete yetunet tugul koto makomake kiy biik koker asista. Len kityo kakoech. Len kityo kakoimen. Amu kikoek kawaida nekikoro biik kole asista kouni. Ak kikotebe kabwatutikwak mameche kowa. Taite besho sikotelel asista saa sita. Akoyesho konakta. Ko korok netai nebo kabwatutikab biik kole kaak ne ra. Anan koi saa sita sikoimen. Tole chito ingen wakit rani betut. Ko Jehova ko mau tuguk chekikere akewal. Ane atindoi ale kanerech ak ale ngoenerekechu. Amwochigei anegei ale angasik. Ak alechi buche mutyo. Kamatanerechi ake lakini ketwa. So, in tuguchotok chobo muguleldo ko Jehova ko makiyonyenot. Jehova kobo iman. Toror inendet. Bo koikeny ako mawalaksei. Kongoi mising Jehova nemawalaksei. Kitinye kewalake. Kitinye nafasi kewalake. Atoche mwalimu nerube. Kongoi mising. Ng'alek chekibendi kinetikei eng betutab kwoeng kasi ko ng'alek ng'alal kiboitinik chekakondonenech. Kecham Jehova ko metitab kanetisiet nebo kwoeng kasi. Kitabutab Mathayo 22:37 ak 38 komwoe kole akilenji cham Kiptaiyat Jehova neng'ung eng muguleldang'ung komugul ak eng sobondang'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Keberwek somok. Eng muguleldang'ung komugul, eng sobondang'ung komugul ak eng ng'omnoteng'ung komugul. Yeityo komugul eng 38 nebo ng'atutiet neo ako nebo tai. Mi ng'atutiet nebo oeng nemwoe kolen cham chitab kokweng'ung kou ole chamtaigei. Tebutiet nekatebene lesson eng yu ko kale tos mache Jehova kecham? Kele woi. Ko yemwoe surutyono ko kale cham Jehova neng'ung eng muguleldang'ung tugul, eng sobondang'ung tugul ak eng ng'omnoteng'ung tugul. Meche Jehova kecham. Ngana meche Jehova kecham, koteb kole tos mache Jehova kecham eng birchin, kele achicha. Nga mwoe surutichu kecham Jehova koma eng birchin. Mabirchin Jehova echam. Kacham kale kursei, kale kursei eng chomnyet netala. Kacham tiendab Lilian nemwoe kole eng kursei. Iko ngonyi. Ako kurin koteb Lilian kole angon kaacheri iko ngonyi chito kurget ko kameren akot ng'o nemi kurget. Koma kitabutab ng'ang'utiet 3:20 kole atononi eng kurget ak ngonyi okero. Ngokas chi kutinyu akoyat awendi ole mi inendet. Akaamishe koboto inendet ak kwamis inendet koboto. Ne kebeberta nekemake chi. Kemake chi konyo akole ng'o neikony kurget akoyat kurget. Ngot komite chito neikonyishei ko iib kebeber ilewen leweneng'ung ile nyalu aker ale ng'o nemi kurget asikobit ayotchi kurget. Andabikokonyi chotok ipkowek amu maiyotchi kurgetng'ung. Itinye kebeber, atinye kebeber. Keyotchi Jehova kurget amu ikonyishei eng chomnyenyi ko kursei. Kale boisienyo ko keyai lewenet. Lewenet ko ma eng birchin. Kang'alalchi akobo koinetech makar wikit konye anan king'alale kidogo akobo ng'aliotab robot. Katoko mentionan Lilian akobo robot. Robot
ko kita ni ke programan kiginde kigitetchi boisiet kindochi metit nyi ne isubi kityo ngano program na to program na to koy boisiet ba to ap ka so lenyo net kendai robot na boisiet ne bangani bogsini ko bangan bogsini pwet parolin ko ki programan geleji nge gonin gelejin yayin boisiet fulani giginde nambare ne geleji nambare ne ngindai nambare ne ibangan bogsini 70 konga nyiga walen ngindai nambare ne ibangan 90 konga walen ngindai nambare no ibangan 50 konguna ngi ngonyo ne jita kitya gonde nambare fulani gole kona robot kityo la bangani 70 ra komutai nyiko gela kagwal boisiet nyiko na gina nambare ta kan ko subka boisiet ne gaira kona robot kityo la bangani ra so mami madda option aga robot lazima kwa kita na kubangan tigeleje nota agona kityo dewendi ko tiwal nambare rane ko yegage ne mami da go system ta robot ko to na robot ko la mailo angita na gemwa mongan du ki gemwa yero ma ga si robot na engore tage ko magi go ji robot kabe berta de boy ngo boti kityo galla amu ga ginde uwa kata mi sana bare ne ngata balle jo galla samu nambare kun magi go ji na basa na lakini chito ko gi go ji ko botutik agi go ji lewenet ko lewenji ge kiginda je mesa tuguk tugul kursa kipsan ko kalen jam Jehova na ngwe mula long tugul nga bo tuguk tugul lakini ileweni kityo ngon magi birkin lewen go ti jamme isu kalle isu Jehova anane kalle lewendra ne yote kalle ibaishi Jehova anani baishi shetani tugu gaye mamite katikati ngome baishi ni Jehova ko gayan isu ne bangondun na ta go ina ko ngore tage ko kelewen ko bunwe ajegat ngoritin yo kangala linyo golle kitabu ta aito shek tamu sama waite ne tamara sawor ko mo golle majita Jehova ko malambet anane weri tap ci ko si matin doy mami le lutit ne golel Jehova amo masugu ak nasire yo kam mogolle mammo lambet kalle tos ka ko ma ak may anan ka ko ma amay go suldae ngore tage ko tugu mageta Jehova tigi ko tugu ki ma Jehova go le suldae ko suldae ne mati kurse tab Jehova no kurse ko gala ga tugo na ga skutinyo agonyo aga aturget awindo limite nende egna ta ga tugo na ga lewen ko sub Jehova ko galle kaya miset nigi mis Jehova Israel ko awe go soldae englet kita nigi moji ko leji soldae notag igojin melekto ijegat jeje ngenenda ciaga tukul na jenge Jehova ngagle tapke ciaga tukul na jenge Jehova engsugunet ciaga tukul na jenge Jehova ngamingene tapke ko nyoru kalle o jeng Jehova ko tegi moji ge nyor kitabu tabay saya kono mut ko itelo o jeng Jehova ko tegi moji ge nyor o gur ko to negit inenda te jenge Jehova ak inenda na gure Jehova ko to negit ko nyoru ngaman ak englet ko nyoru melekto nigi yero ci Jehova jege ci jenge nenda ko te bas ki tiongon ngal yona bale tingu golle tos ne ningen ile kiyay ningen ile gay le wenet ne mana megay agore tab Jehova yegi shay gay ache go gibik ko jang du kingelen ke pwat ko ngapule njita geroi ko kwanda Jesu taban kwanda taban nyol geroi yuto kapsa ge parego mata pwat mata tan natal kristiane ne kwanda Jesu yun sige ge bor yo kwire kapsa kaga gero ko amsan gero england ko ga ko jito kita no ko ay willfully ko ingam kapsa ko le mawada ne nyol waini ngap keba ko kenyor ki ko le jita nga ngetin nga ngetin nga ge bor unge ipi unge ngen ke sabune tawli ke ngalal ngale mungu ala tawli ngetar rong ko jita magendo ningen ko le magendo gi agole so anay mungu ngen ko la amiya ke na tabu unge ke bor ko rok sin ngen ngalal mungu batay
eng let ko kayai kito neingen ile kiyai lewenet nenga kurse ngot kolejinin ajija kege ibe bana ninye kusire namgi kolejin ngabot tuwage ajija ngetiwe kaibor pin ngalale ta ulin ngalal ji Jehova ko mu ko su ngale je batai lakini eng let ko min gi ota ko yamu kiyai kito willfully ne ingen ile kimo ko man eng suruti ketilelen lakini kiyai lewenet kiyai kito ba toy na ba logo yekimye jen ba suruti ka Jehova kala mu tamre tab Jehova enga ga tugul na lewenet ne kito ba toy ne ba logo yekimye jen ngano kale kiyai lewenet kiyoto na kiyai lewenet ne ne gimo ko magetab Jehova ama gimo ko gotakin ga goretab Jehova kole tos kitestai Jehova ko barun jamyeni ko mag kenda oblelian ak kitabu tamngam mutet kole igo ngonyo ngorget ngano kiyelewena notok ko ginyo Jehova gara go ngon ako leji ngara to komite na bas jam Jehova nangong mulo ng tugol de tinya na bas jam en gabo duguk tugol en ngam na ting ngsabondo ngum jam Jehova nangong kale ne neten nitok ako jam nyetab Jehova ko jam nyene tala jam nyetab Jehova kuma pirchinti jam nyetab Jehova ko kusay ako len obwanja kwek tugul jo imegay asabit amungwak nato go petab kwengasi ameja tuja petab kusoma gasi asia ga netik ko ngetien ko teshi chawendi petab kusoma gasi ameja soman kurgo tikimito kale petab kusoma gasi magetab Jehova ak chuleta magutik ameji iro giyo ne betit na tay na kale magetab Jehova ne magetab Jehova ngaje Koma kita buta betere na baeng semua itu sokol. Kole mai gai kaptai ya tengara rutin ni. Ako muitoi ako bawa kue. Ame je gaskio kale muitoi ako bawa kue. Asi ke mo jinga gele Jehova kutundoi kamoktai. Ama temenegi. Lagu nengyo konga ange barge ako muitoi. Kale muitoi ako bawa kue. Magenia galia kotasta ingya to kole mama jagalus ci aga tugul ako ma jago bonji tugul sugune magetab Jehova gane magetab Jehova ko mama jagalus ci aga tugul ako ma jago bonji tugul sugune ma jago bonji sugune ma ngircin naagi net ke engut tab ko engas amma to tab Jehova golle ana magana ameje kolia ameje ba sungut ko ana magana ko nget amu ko itenget fulani kalle tugul kalle mamme jogalus ci aga tugul mejo go bonji bi tugul sugune kaaye bor golle anga ga bertano no bajito ko ma ngoy ngase ko lewene top ci meje muito Jehova ko gone na bas asogo bi tilewen malewenun Jehova kolle ka lewenun ne ale nyo sabondo anangola ga lewenun ne ale yume kwa aja kale muito ago baji aga tugul ameje gasnot kolo bonji tugul sugune Matayo sesab ko itine to mana sumuk at mana angwan wala mo nok kwe gurget na mari kamwa kurse ngot kolle jine obun gurget na mari ko te unet ni ako magi won kagenda tugul wasi daga mi tegi na garab gelengi unye tamagi barasta ngalianda lagi barasta ni ga tugul suruti getilile lagna galo obun nok kwe gurget na mari amu gurget na bara ko gite gwe amogur ga na bara agore na tebes notok no wendi ngemishet ak chang jebuna notok kot koy tolot kalia so ka janga bi jebuna notok kot koy tolot komo golle ndamana angwan amu marit kurget ago biji ore no wendi sabondo ak ngering cenyoru ne ngoliot na nginet kenyu kanginet kegele ka gon gibsen got wasi ko baru ngolle me gurget na mariji ago mi to gurget na bara ago gursa gursa ngot kolle muitoy ago baje ga tugul kalle ka gursa golle obun gurget na mari akwe tugul kalle amu ora ni ta mariji ko kalle ni tan windi sabon kolle ipo ka te unet noni mat kubun ji gurget na bara amu na to wendi ol da pluset lewenengung kalle igode tu gaeng Yelewen sabanda anango met enyu ko ga go moy golle sabanda yele ji lewen sabanda ibunu gurge neine yele gurge na mari
ko ka ko te kipsengwet ngele lewen met ko lewen met ko ibono kurge no une kurge na bara lagin ubur kipsengwet kole ko lewen sabondo kala mi ago ngonyi aonga ati kurget ago nyo ago yat amite anyona ago ami shoba tenenda asa mangro ko tiju tamana ko Jehova aso bit iger magetab Jehova en bit ke ma jobe Jehova kolle kame jiginet keu nega majita kolle kike job tayari agi gelewen bik tayari jibe bigu songot angonde amayek kia sabalane netia agi gelewen bigu songot ko ita kasarta nengen bigu songot kolle metay agi Jerusalem ko me kana le nangonde tri netia ko Christian indet ako matingele ako magelewen ne ko yeye emon amu tugol ko mwisho ko ki magelewen maybe ki gelewen dare je te bendi ko nyabane bo noton kangine ke tu ki jen gele paisi setane connectivity no noto ko gon confusion anan pruket ngori tab no tikyo ko keger Jehova ko yogi sip ko len bi galak ako metala ko mnyero ko gai ngoy ko len muito ako ba jaga to ko logo bonje to sugune ko ganyo ko bitene bono ko la andara maro jena anda pasanyele legi ko sirri nage bitene bono ko ngaliot ko ni len ko nyonje ti to sugune ke ko jaga to na vas ko lewen ako kitane gelewen ko noto kalle kangala le mi tabo ne ba isa ebeso e ga gengo te so la tamana awi tamana genge ko mo gole ka go bar we ju ngotit no magenyi ku jom nyini ne mie ne gi job eng manet ko ba isi bi ngal yana gale ungotit ne ba magenyi ka ba isi gole ungotit siri na nyi ka ba isi setan ko bor ci bi ko ngam ngal yana no tan gale siri ne ba magenyi kala magenyi ko ne ka tamana genge negi je ngene kegu paratenyi ko gasip ko lewenne ko mage tabnende ne tukul go ka bada tamagenyi kale ye tukul ko ka bada tamagenyi ngotko kale gisip ko lewenne kangalal bu yo ge bwat ju go kita ne gisip ko Jehova kinye gisip ko lewen yes engman ko ngen Jehova ga gisunat ago tawne tab kita ga tulum gre ta ofista awe bertane ko jinja ga tol ko ko jelo net way amete kingen aje kita genge nigi ga tartu gir bo gan ni ago igani med na baga yi na to ko shetan ago le wenen yi gara no ki le wen tige ma birti ji lagni ki le wen tige ko master ngore ta Jehova akwa gupte batoy ago daga barak ko may go ipke ko sir ago ngajara de bala torna tet ba ko le wen ko master ngore ta Jehova awi igi kinende tela ka go ke wir go nyongo nyuni awu nyongo buru je met kero go gon gibsen got lewenet disu ko leibuo nga kwek yo men nyongo amu ga ge tur ka tamindet ko nyolomi lakini muito gara ago baje ki yo chizo nyugo ko kwai sarune ngore ta chizo ko ginyoru ka sabe engore tap chizo ko ginyoru nya tap ka engore tap chizo ko nitoni ne gone kelewen ki subinenda asobit ginyoru saban bagay kalenyu moy ki jangolen mamia mone ke birto jinge gogene tap ken bo no baba ndap songot amu gelewen bi tayari kale mi jegi ki gelewen tayari agon ga gup tenga gi ne ko lewen notin ko ita sarta na bendi kale ye gelewen ne ak agita sa tanga to ko kage magelo gale ko betu tagenge ko inya bane bo na ton matinga nga jam ko tenga kyo ko lembe jenga le to lagene ki go kipsen go chito aso be ko lo ne nege amije ger ngal jot mi tayu kagine ke ga ko tiji amija ati ki ngon ati da na ga ngi chen no gendo ati ndi na tai ko na ga ngala le len na ba ngal jot jorinde teng murto yo ki jorinde nagi ki nagi arta ta keso jori go jorinde na tai ko ki ngalal ko lenji ngoy weri tab Jehova e bak
Kalia melia, kalia met ya ige ngimurto yanda ni anga ange mitolo ke tuwa ngimurto ya kalia mesaruge. Wala engineer ngipta yanda ni ibuatang bau nate. Yenget ibuatang bau nate. Kinai jorin de baeng. Koleje iso kongete engereri. Koleje yenget ibuata. Koleje iso kimi nguna gobaten paradis. Ngali adno enyo kogigirwoki jorinda no agele kagi giki engatutiet agonyalo kame amu ngatutiet kenda gemurta yat parak aso kabit kame kuye mo ngatutiet lakini gijorge gibsengwet ago gaje nabas kole jenga ga ngatutiet kole nyalo ime amu ngatutiet itinya barainda amairu amaime yelewenengu Wailewenet, chijoto jorindet akolenji Jeiso ibwata yeinget eng bonotoni. Kolenji Jeiso amen. Ka yelewenet nebo iman. Ako kimite tuwai kowote nguna paratiso. Yegenge ne ikitupche tuwai ne kimi paratiso koboten. Ko lewenetab machalani kele ka kotil ngatutiet ipkele kindein korkoret ipkewirchin ma. Lakini kikikochi chicho kelenji itinye nafas nebo ilewenet ama bek sobondongung ko kilewen ako kitach Jeiso ak kikochi chomchinet koek agenge eng bonetetab kipsengwet. Keker kora atindia nebo aeng nebo Jona. Kikinam Jona ak kelechi kakiyokten iwe emetab Nineve. Nineve nganasetab Nineve ko kyokobistoe Jehova. Kyakotil Jehova kole awang'u. Yole Jehova akesu nganasani maomi namna. Kayoktoet ako nikiyoktoi Jona ko kilechin ibitechi kilechi kingeme nganasani eng kekoshek chengeringen ketar nganaset kilechi sei. Wo Jona kotokyigei Tarsis kole ngotakaingeme nganasani ngomuchi Jehova kwai akot koboisie ichek katukoyokto ne ouno. Kowalelgei kotokyi kolibo Tarsis. Kowek Jehova kora koleji ikoite kateunet eng olin. Nyokong'ung'da njiriot kong'ung'chi ngekutab Nineve. Ak kimong Nineve ako koteite kateunet nebo kito nemeche kwai Jehova kokes nganaset. Lakini kieng let kowalakis biikab Nineve akole Jehova kikelel. Kakibwat taing'ung Kamuktaindet kokakewal kabwatutikyo ak lewenenyo ketokyingei. Kowal lewenenwa biikab Nineve kosik akotokyigei Jehova. Kole Jehova bas Jona kawal kabwatutikyuk eng bichu amu kakosik ako kakotokyigei oretab Jehova kakawal lewenenwa komang'eme kokeny nganasetab Nineve ako kanyor sobondab koekeny amu lewenenwa nekakolewen. Jehova kotiegei kito nekelewen. Mabirchinin kolechinin kawiwe ma ichul kabisa akoi ma mateweke ngoran. Lakini kurse kolen ibwo. Mameche kolus chi mabaibaitune meetab chi kiptengekyo kipsengwet. Ako kure kolen nyonji sobondo. Tindoi chi age tugul eng achek lewenet. Kelewen sobondo asobaibait kipsengwet akotien malaikaishek amu lewenenyo. Kibaibait kipsengwet kingolewen biikab Nineve kowekyigei Jehova akenyoche katengekwokik aketinjin bistoenwa. Akotokechek konyo biikab kipsengwet akotinjin bistoenyo. Chi age tugul nemitei yae kit age tugul ketinye kebeber keyai lewenet. Mamite chi nekelen kisib kolewen kipsengwet kokochi kosir age. Kikikonech tugul equally ako kelewen tugul equally. Magetab Jehova kobwanji tugul yetunet atikoteb kole tos bwanji biik tugul anyun yetunoni koteb kole kityo lewenetab chi. Manata amune sikelen mi ortinwek aeng'u. Kingen kele mi mabwanji biik tugul. Lakini magetab Jehova kobwanji biik tugul. Lakini lewenetab chi kwai uamuzi nenyi. Chi netesei anan ko netewe. Bas, waste, karibu. Kameche ates eng yo kityo nganasoman eng Isaya. Not angen ale kurget neingen chitugul Isaya 1:8. Mwae noto kolen obwa anyun keng'alal
mwae Jehova akot ngobiriren tegekwok kolelagitu kou theluji, akot ngobiriren mising koekeitu kororikab kechirek. Ko notok ko kursetab Jehova nekale obwa keng'alal. Ndakikakotil Jehova kole wendi anum kipsengwet kong'etuni tamamitei kurgana kora kesomani. Ko kale ikonykony Jehova kora, ikonykony Jehova kurget kole iyotyi. Achek tugul ko ki yautikab Jehova, matemene Jehova koposen kurget sinyen amu yaech, komatemene akonyo ko. Ko kale kikonech kelewen. Iyat kurget kokony ine softly. Ko chameng'ung, lewenenyu anendet, lewenenyo achek tugul. Asiyekikas kokonykony Jeiso kurget keyotyi inendet. Kimuchi ketebegei kele ikonykondoi ano Jehova kurget asikobit keyotyi. Mitei tuguk che ngeyoe kengen eng kabwatutikchok chekonech Jehova kengen kele ni komamakat, ko ni komamakat. Kong'ololwech Jehova eng conscience chechoget. Ko yotok ikonykony Jehova koleny puskong. Kale nyonjo. Akot ndabiriren tegekwokik netya ae kolelagitu. Ko oindet nemoche kokonech kenai kebwat kele Jehova ko kikotil already kole makibo inendet, lakini kale Jehova obwa keng'alal. Ongebwechi Jehova keng'alal eng sobenyo asikonyoiwech kat akotililech. Tambuch oindet koberberech eng atkan kora. Kongoi. Amen. Kongoi, karibu mchungaji. Kongoi mising, kongoi kanetik chok chekaosisin ng'alek chebo rani. Nekit kosubikei ng'alechu akosuldoi kou mieindab Jehova. Kangisomanwech Evelyn kangitou kitabutab Johana 16:33. Kokamwa Jesu ng'alek chebo let che nekit kakisisin kele kikon Jehova katyaknatet ako kikon Jehova boroindo nebo sikunet eng chitugul. Ipkoek kityongon inyegen ileweni ile oret ngoro. Maketab Jehova eng tai komechei kole takitebi eng kalyet, takitebi eng mieindo. Mwae eng 16:33 ing Johana kale kamwaiwok tuguchu sikobit onyoruno kalyet. Kale onyoruno kalyet, onyoru nyalilda eng ing'ony ako boiboitu amu katerter ing'ony. Ng'olyo neking'olole nebo let nguno ko katerteretab Jeiso nekikoterter yoityo, akikoterter meet, akikoterter besendo nebo tengek. Kong'ete sigindenyo Adam ak kinye kokichub eng kamukutab Eden, ko kikotestai yoityet ak kikowalak yoityet, kesiche yoityet, kowoloksei yoityet eng ing'ony ko kikomala ing'ony. Ak kikoro biik ichegei ipkoker kole yai yoityoni. Kole Jeiso kiaterter ing'ony. Tiki ameche kebeke ng'alek cheu chu. Maketab Jehova ko konyor emet nekararan, emet nebo kalyet. Maketab Jehova ko kimakomeche kole katestai yoityet amu kimeche Jehova tililindo, meche Jehova chomyet, meche Jehova kalyet, kalyet nekanam tokwek alak tugul chebo ng'ony ak chebo kipsengwet. Kikachop Jehova kiy age tugul kokararanit eng taunet. Amu makingen kabwatutikab Jehova, ko kiketyem kesoman ak kero eng sirutik chetililen koborwech Jehova kole mieindonyi ak chomyenyi ko kiunot, mawalak. Kotko Jehova kounotok ako kikararan, ako kararan akoi ra, ako kararan mutai, ko nee nekikowalak? Amu tebutiet nenyolu ketebegei achek eng betusiechu ko nee nekikowalak eng achek, nekikotwa muguleldab Jehova koistoegei tuguk chekiyoe akocheng oret nebo makenyi kowekwech
kesub orenyin netilil. Kaib chito lewenet nebo makatinik chekichobe. Kingen achek ak kongen chepyosok tugul anan chi age tugul nechobe makatiat, ngele meche ibir mandas anan ibir sambusa anan ibir ichob chapati. Ingemwa kele tuguk chekiboisie eng unga ngano ak ketesyi chumbik ak ketesyi sikaruk ak ketesyi beek kokikonaat chitugul kele tuguchotok ko chekichobe tugucho ak kinde mwaita. Ibibel anyun. Kot kole chito age achicha ameche koib tuguk alak chemachokingen kechob mandas, komangen ale ne nemong'u, ne let nemong'u. Ngele kanam chito age ng'ung'unyek, konam chumbik, konam unga, konam age koik anan ko chupoinik chekakoburuch, akoburuch tugul nguno akonde mwaita, ko ne nemong'u eng yun bo let? Tos mandasi na anyiny kou mandasi nin kakichob? Kole chi ingiu buruket nebo tai kokonin tuguk cheinyoru eng let. Tuguk chekiyai eng yun ko cheikese ko chu. Ingikol bandek arawetab lo ak ikesishe arawetab 11, inae ile bandek chekekol korok ko kisir tarikishek. Kikolse biik arawetab 3, ikol arawek 6 kokaitebi arawek 3 ipkorobon ropta. Ko ikolsei kotingtingeni emet nebo kung'utik ropta. Mongen ale tos tun ngotabwone minutik chotok kotare arawek chikikakichop bandechotok ikes. Ko tuguk iboru kole tuguk chekekol ko chotok chetun ikese. Kale Jeiso eng yu eng ing'uny ngorok inye niisukunot. Kale Jeiso akono kalyet. Makwee Jehova kalyet. Makwee Jehova mieindo. Tuguk chemite orit chekikiburuch eng Jeiso eng kayanenyo ko kergei yo kichobe mandasi. Kale Jeiso akonok chomyet. Kale Jeiso akonok katiangnatet nebo sikundet. Kaburuch nguno tuguchu sikobit komong tuguk chekororonen eng let kekes. Kole Jeiso katerter. Ko kikokonech Jehova chomyet nekichamech. Kokonech Jehova rirenet. Kokonech Jehova kalyet. Kokonech Jehova kimnatet. Kokonech Jehova sikundet. Kokonech Jehova tuguk tugul. Ko chu tuguk tugul chekikoburuch Jehova ko kergei ak yo kichobe makatiat. Let komwoe kolen eng ngonyuni onyoru nyalilda. Anga oretab kristianatet ak sobetab kayanet komelen mi kalyet. Mi kaimutik amu kibirtoi bor. Borto nekitindoi kotindoi borto nebo tengekto. Ako eng kasarta age tugul kotaingane setani. Indoi kimasi matingikesuku. Matingikeal logoiwek chemyachen tai kikebwa kanisa. Inyoru kaimutik chengete koing'ung, kaimutik chetengete choronok, kaimutik chengete kaniset, ako biik cheburuchi ng'alechatak koburuchi kole tangem keswek chetun ikese eng let. Meche kobut tilyanding'ung kou ye kande chito ng'ung'unyek ak konde chumbik ak konde koik, kotun nginyoru mandasi natak inyoru mandasi neya. Ko emoni koo nyalilda nebo kung'ut. Mitei nyalilwogik chechang, mi meet, mi mionwek chemakinyoi. Akot abinyoru chi nekikoek kristianin nenyolili eng betusiek tugul eng mionwek, inyoru kebirtoi mami kalyet eng kapchi. Siregei chito ak lagokchik anan kosir ak kwondonyi ak manung'otiondenyi. Kikotainganech oindet sikoburuch kayanenyo ak tuguk chebo nyalilwogik ako eng let komeche komande shetani kebet eng oretab Jehova. Kit nekamwa kanetisiet nekakekas eng rani kokonech cheret kenai kele kitindoi chi nekikoterter. Kitindoi Jeiso nekikoterter. Matingetindoi nyalilwogik kokimikitu.
Meutye inyal Jeiso amu inendet nekiterter. Amu kamwa sirutikab Jehova kole akono kalyet. Anga kalyet nekitindoi kobo mugulelwek yekibune nyalilwogik. Konech kenyoru kamang'unet en betusiekab nyalilda. Konech kenyoru kenai kele angot nematya ko kiterter Jeiso, angot akichek keterteri. Ing ng'olyondoni kokokonech kamang'unet kenai kele mami kiy nooksei eng achek nemakonech Jehova katerteret. Kot ko kiterter Jeiso setani ak ketilchi kirwoget nebo let amu kingeturun kipsengwet ko kiaketil kirwogetnyi. Ko eng let eng murtoiyot nyekekartat Jeiso amu achek kole Jeiso katerter oindet ak yoityet ak tengek. Ko ngakwai Jeiso tuguchotok tugul kokonech kamang'unet kenai kele anga achek chekiyoni Kristo Jeiso ko kikaterterik eng inendet. Nebo let neikesugei kengen kele kieku katerterik kobun Jeiso. Makimuchi keterter achegei eng achegei. Kiterteri amu Kristo Jeiso nekikonech kimnatet nebo katerteret. Eng let nebo ng'olyondoni kokonech kele makoi sop ko ibaibai. Iyoni rani ngipkoite koskoleny kokainerech. Kanyokoimin chi. Nai ile betusiek cheinyoru nyalilda ko betusiek chekakirikyi Jehova mising. Betusiek chekenyoru kaimutik ko karib kayanenyo sikobit kekimikitu ak kenyoru lumeiwek eng betusiekab pichiindo ak nyalilwogik. Kongen kole kikoterter Kristo amu achek kemuchi keterter amu inendet. Katar kebeberata mono, tos mi chi netindoi ng'olyo netesei? Bas kotomakitindoi ng'olyo ameche atebe ale ng'olyot agenge kityo kot sekondit agenge eng kanetikchok. Tos ne nekoinetkei eng wikini akobo chomyetab Jehova, katiaknatet ak kimnatenyi? Ngataune Evelyn. Kit nekwanetkei eng yoto ko mabirchinech Jehova kebwonchi inendet. Konech kelewen kebwonchi inendet amu chamyenyi. Kongoi mising. Lilian. Kameche asoman kitabutab Romanik 8:28 amu ng'olyotab metit eng ane nekiacham. Nilen Romanik 8:28 kolen kale angingen kele eng ichek chechame Jehova kotuitos tuguk tugul sikobois koreu chemiach eng ichek chekikekur kou makenyi. Ko akot kakateb sirindet kole yani kamugetab Jehova anan kimnatetab Jehova neingen kiy age tugul, ingen ipkongen bistoenyo. Ko tos kekere kamang'unet eng yotok kokamwa kole akot Jehova kere tuguchoto tugul akokonech kamuget kora asikwookis koek kanetisiet no kakikere kele itumtumi tuguk alake cheyachen sobenyo sikokonech kerikyi Jehova. Asikerikyi Jehova kokoi ngiker let amu ngap kwaakis tuguk alake chebichien ko baadaye teker let kole ilechi Jehova kongoi amu kandakimabunu yoto tamaelewani yamite sai. Ko Jehova kwae tuguk tugul kwaakis akot ndayachen komutwech kerikyi inendet amu kokinetkei akot kekere kele akot kingokoito lagokab Israel chekikakobistoe Jehova kokochi komut biikab Babylon uo kakinde punishment koba oloto. Lakini akot kora kokitinye rirgei Jehova akot biik chekimi olindo. Ko ngowendi kong'wan eng chu ipkoneti biik alak amu ikose ile nganetin amwaun akobo Jehova nongen. Jehova kouni. Kokoi kaimwachi
imwoe kokemwoe tuguk cheng'wonen ko kakokas chito age ngap imwa ng'olyot agenge ekas kole chito kiimutwa kanisa ng'olyot agenge nekiae bet nekiakas kemwa kole chito age kiakas kanetisietab lagok tiendo nekitieni lagok ichege ako ng'olyot agenge kale kokono acheng nekiebeit kale kiwendi kokweri lorit kocheng'e redio kolen shu 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 konyor station nebo ki program nebo lagok kole nechu kokas ng'olyot agenge akoisto kole konakta kocheng'e station ini nekabet kale kobet kot kole kotebawek nini nyokosirtoe kora konyoru ng'olyot kabo ng'olyot kaitak kakimwoe yani uo kasise yotok akoketyi kale kiawe kot koima ng'olyondonotok kale acheng ale kone stationit konye kale aweke kale nyanyaweke kale kotinye program age neki kale akas kole kaniset ano bichu koityi kale ng'olyot agenge nekitieni lagok ko nekikochi kot konyoik mushiriki nebo kanisa ko ikere ile akot ngolion ng'alekchok chekaakis kotinye Jehova koboisie asikokure biik alak. Kongoi mising. Kongoi mising kora Maru. Rani ko betutab sorunet ileweni nenguna lewen sabanda anan met lewen ranebo kaigei kwanetkei eng ng'olyon neo neunot alenjigei rani ko betunyu nebo serunet tos aleweni ne ra mamache tabwat akobo amut kokosirto amutu lakini meche kusen kotabwat ole ami nguno ak sobenyu akatebe kale aleweni ne ileweni ne inye ra ko kikekonech lewenet freely kele lewenjigei kityo ngon sobondo anan ko meet kursetab kipsengwet ko kelewen sobondo ileweni ne rani sasa ane Jehova ale sobit kotoreto alewen sobondo akaboisie chekosiek chik tugul kote asobe eng kuretab asista ak tun aker bounatet nenyone. Kongoi. Kongoi mising kanetikyok. Kimi luget neo eng sobet nyo eng emoni. Kou ye kemwa kaketurusiet rani. Komwoiwech sirutikab Jehova kong'ete arorutiet neos ak arorutiet nelel. Kele kimi luget neo kemutech lesson nebo wikini akoi luget neo nebo kanetisiet nebo wikini nyone. Amu tokyininyo neking'olole eng wikini nyone ko luget neo. Kokakenai kele kale Jeiso kakono kalyet. Ako kalyani komabuch. Mite luget. Mi nyalilwogik. Ko ngemite kwenutab nyalilwogik eng emoni komebwat ko ki kristianindet yakainyoru kaimutik ak nyalilda ile Jehova maamechin amu maikoswo maitoreto maiistoiwo tuguchu kiman kimuchi kesaa ak kesom Jehova ikere tebutik chakakiteb rani kakiteb kele amune sikobitu kaimutik eng acheket tuguk chekikwaakis kebet lagokyok kebet chamanikchok kebet sigikyok akakisa kaiwe sipitali kabisa akisa akilechi Mungu nyoru mutai nginyone iweksei komakomi ketebegei kele amune sikwaak tuguk cheuchu chemakikuitosi kale Jehova emoni kochang nyalilwogik ako kimikitu amu kiaterter korib Jeiso kayanenyo eng betusiekab nyalilwogik. Wikini nyonei ko luget neo. Ongebwat kele kimi luget neo makimi kalyet. Matin komi kalyet mugulelwekyok ko biik chekimeng'isiei tugul ko luget neo ko bunik. Nai ile bunik ko ma biik cheloen cheng'ete Amerika anan cheng'ete Australia. Bunyot ko yaitietab setani nekanyokokol eng kwenunyo. Karibu wikini nyone ngobirok Jehova. Ongesa Kiptayat Kamuktaindenyo neung laitornatet koikeny ak koikeny. Kakenetkei mising kele kikonech Jehova
maket nemie, amu chomyeng'ung, amu kalyet neimakwech eng betusiek tugul. Ing nyolilwogik chekinyoru eng emoni, kot kap koimech, kot keutye oret ak kurget nekimwoiwech marech, kurget newendi kipsengwet. Konech Jehova mugulelwek chetangus eng betusiekab kaimutik, sikobit kenyoru maket nemie eng katerteret ak lewenet nekararan. Berur chi age tugul nekosech ngwang makeng'ung akoi wikit nekibendi, amu kimong'un eng kainetab Jeiso ne Kiptoo nenyo. Amen. 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 Kongoi mising. Kongoi.